Paki ya bofelo ya bosekisi e boleletse kgotlatshekelo gore le fa e ne ya thusa Tebogo go bona tiro kwa polaseng ya ga Modise e dumela fa go ne go na le dijo tsa leruo tse di lekaneng dikgwedi di le 2. Ka mo kgone nna le di bone di le ka teng le tshwanetse ke etsa kwa ke nagana gore o na tshela dijo tse dintsi ka nako e khutshwane. That's why dijo tse di thusa go no etsa philoto e ne tshwanetse ke go ile go a runya kgakgauthano. If I'm on my feet arguing with the court, Mr. Mpofu should sit. Yes, no, I thought he was finished. That's all. Your Worship, Mr. Mpofu should sit. This is not a commission. This is a court of law. You will regret it. Your Worship, can I just put on record that Mr. Mpofu just said, I will regret it. I don't understand what Mr. Mpofu is doing in a criminal court. Le fa go le jalo, babueledi ba ga Modise ba dirile kopo ya gore ditatofatso kgatlhanong le Modise di gogelwe morago. The prosecution has gifted this court by actually bringing the real perpetrator here, unprovoked. And the perpetrator, I say to him, do you understand that these animals would not have been in this position if they had not been locked up? Yes. Who is the person who locked them up? Me. If AfriForum or whoever is behind this, if they really were concerned about animal welfare, accused number 1 here should have been Tebogo. Thandi Modise o lebanwe ke ditatofatso di le 6 tsa tshotlakako ya diphologolo. Morago ga gore NSPCA e newe tetla ya go leba diphologolo kwa polaseng ya ga Modise ya 4.8 million rand. Seno ke go latela go longwa tsebe ka go ikgatolosiwa ga leruo kwa polaseng eo. Sentle English, SABC News, Potchefstroom.